نوبوی حسن احمد عبدالله یه برنیاسا به حسن کوهستانی لسال 1905 لباجر که گلاله لباجر هبلیری جدای بویم. حسن کوهستانی حتی قونخا آماده خواندیو جبر کودان سختین وی سردمی و جبر بلندبونا هستان تواتی لدفوی لحیوات چریا دوی سال 1972 پیوندی به رخستنین کمالا رنجدران کردستان دکتن. لسال 1977 و پشتی کمیته راپرین هاته دامزراندن. حسن کوهستانی هاته راسپاردن که بر پرسارتیا و کمیته بکد. کمیته راپرینجی گروتین کامازنده رخستنین خو لرواندوزو چومانو چالاکین رخراوی هاتن انجام دان. حسن کوهستانی لسال 1979 پیوندی به هزین پیشمرگی دکتو دبیت برپرسی کمیته آزادیو. لسال 1908 دبیت رابر سیاسی هرما هفت یا بالاکایتی. لسال 1981 حسن کوهستانی دبیت فرمانده هرما 12 و لدیودا پشتی او هرم دبیت تیپا 12 یا سورانو حسن کوهستانی دبیت فرمانده و تیپه. دیروادیت من شهید حسن کوهستانی به کیراتیا بزاوارزگاری خوازیا گله کردیانجی کیراتیا شورش و نیا یکی نشمانی کردستان گله ما حسن کوهستانی شاهده کل سر و خباته شاهده کل سر قربانی دانه شاهده کل سر گلک لاین و برپرن شورشا نی و بتایبتی یکی نشمانی کردستان البیرا منا رحمتی حسن کوهستانی بگنجاتی خو خبات خویا کری بنمال به خبات سیاسی پشتینگ خبات چکداری جهوی بخو الجای قندیل آن البالاکاتی لاندکا شورشا بو دبر بالاکاتی و قربانی دانه کام مازن دایم شهید گلکت دایم و همی وقتا شورشا هم بیز کری و حتی کنو کجی شورشا هم بیز کری ابي قارماني وقتی دا کار سیاسی بنهینی کریه سال 1972 هاتیه نفرزت کمال رنجدار کردستانه الپیشمرگایتی سال 1979 پیوندیل گل هزین پیشمرگی کردیه که تین شمای کردستان لبرو پشتی طبعا او نهامتی هاتیه کرن و پشتی نسکویا یانجی شکستنا حرکا کردی 75 او همی پلان داگیرکری او همی نخوشیان هنگی بسر ملت کرد هات اکید کسانه که وکیوی و گنجین دبروی او همی قبل نکربو نهایی افجال سال 1979 پیوندی پرزن پیشمرگی کرد یه شورشه یکتین شمال کردستان یک حسن پشتی کاری سطح هکاری یک شو کسابی که وضع شورش و هیزا پیشمرگی گلک ضعیف مایی که پیوندی بکنو بین نافت شورش دا بشین قلعه برخدانی منطقه بالکاتی چنگه هیلینا کردهاتی بیت پارستن جه همین ناحز و دجمنین گلی کرد که حسن که منطقه بالکاتی عائله که کرد پرور و شهید پرورش کش بلی خواه شهید بیش بلی ویژه شهیدی هبون برا و دی هبون شهر خستنین کمالا زحمت کشا کمالا رنجدرانی کردستان اندام بوا هاری کارکی باش بوا مثقف بوا ناف منطقه ده که بج منطقه بالکاتی لاندگاه کردهاتیه و تشتکه دوست و دشمن این کار لیناکن دوی منطقه حل کوت یعنی وکی چرا که گش شیا دهان کادر و صدان پیشمرگه بو شورش پیدا کرد و سنگره که باشه بو دفاع کنه اینجا پیش به هر خنجرک بهت اثر کرده یا یکی او منطقه وصابو طبعا پیش این دیا که حسن و چند کادر این دیتر اوش
بوربتش وانا شهيد بون عن هنا الحالنا وكي رحمتي قادر خواتو يعني محمود سيدة وجماعته هموان قالك منطقة شهيد بون بين في الرباطي دو وضع شورشان يا قلمة يا مهم مظن قالك نيزيكي بيبون قالك آماده بون دائما هموش تاكد بينا ملت خدا بدت انسانه که کیف خوش بو زمان خوش بو حق دو کینا حوالی دسکیده نبود که حسن و کس بناسم طبعا دست بیکا اشتیاده مناس که حتی بو مسئول مالبند بادینان سال 87 86 جبری کاک آزاد بید بریار بو کاک حسن بید بادینان کاک حسن دما پشتی نوتو دوه پشتی عواف رجدی او هات بادینا بی مسئول مالبنده 4 از هنگل گل خال خوی سوی بوم پیش مرگه بوم مالبندی بخوبه فتره که اموین از چو ملگل وقت شوفير وقت سائق واسمه ملقال حتى آخر لحظة حتى كو أورجان بيجين كو شهيد بوي هفداي 4 هفداي بيج عفو حتى هفداي بيج القلبه إنسان توكيوي ساكردا وخوش مروف حتى إنه كان مناديتنا هكا مديد بنجك هكا بنجك مناديتنا إنسان هكا متواضع ياشتي خوص كرد پرور خدان شهید يعني تو چه بیجی بوی مروی کاک حسن ایش هجی هنده تو چه بیجی کیمش مروف دیواناوی و تکیلیاوی و حوالیناوی تیر ند بو آخفته ندوی و دما هم چوبانا عرده کیجک يعني تقول أسنو كا نكاك حسنم أس هفالك هوامه نمن حساب نكن وك مسؤولك مال بندي وك هفالك وما عادل جالك مسحبتك كرو مخوارن تخارو بيكفه كم جار من بری هنگی کستانی طبعا نبودنگی گلی بود کو سرکرده و کو پیشمرگه کتی کو شهر و آزا و نبودنگی وی هبو راستی گلک پشتی هنگی ابو کتی هنگی 4 مربند هبون او مسئول مربند 4 بو نه مربند 4 بادینان محمد گفت نه مربند 4 مقربیل بالیسان بو سال 1000 اما کو تنظیمات بادینا ام سر مربند 4 بون سال 1986 كم جاربو طبعا بركت قطاق عم تشون عم خليفان رو تشون وشين خليفان تيارو بياضة هنجي ربيعة حكومة الجبيرة بون نف دارو باري رسبين دارو رو ويدر نفر زارو بستان رو دخو جهينا نقطة كشويرة ويفا سنوري بشمرجي بو سيارة هبون دا سيار بينو دا چين سال 1986 روزه که باران بو ام مخوگاهن ده بارگاه ملبند 4 بالیسان یکم جار بو از کستانی بری ببینیم ما وابده که ریسپی ماقیلن دفر آبادینا کومیوان جناب امام جلالی بون از ایکشوان حوالا بوم گل که غنی عبدال گرامار کی که برپرس کومیتا یک یا دهوگ بو پیک و ام وفده ما برای شقلا و الویدر که البارگاه مکتب سیاسی و البارگاه جناب امام جلالی من شهید حسن کستانی دید پشتی الدسپیکا سال 1993 شهید کستانی بو برپرس مالبند 4 رخصنا دهو کلوی دمی ما الکمال خوینکارن کردستان ما کارد کرد تکیلی عمل گل شهید کستانی زدتر لحاد شهید کستانی پراستی گرینگی هکا گلک مازن بگنجا و جحیلا دا همجی وی سردمی گنج بوین و مد نافخین کارا دا کارد کرد روزانه ما هفدو دید شهید کستانی پراستی ایکشوان سرکرده بو که از بخوب خو و که گنجک کل دسپیکا کار من سیاسی بو گلک یه پی داغبار بوم کساتی هاوی جبلی که سرکرده که سیاسی بو
سەرکردایەکی عسکەریە gelekî ناودەنگ بوو. حەسەن کوێستانی لە ساڵە 1983 دەبیتە بەرپرسێ لەشکریە مەڵبەندێ سێ و لە ساڵە 1984 دێ کۆنفرانسێ سێ کۆمەڵە ڕەنجدەرانی کوردستاندا وەکو ئەندامێ یەدەک دێتە هەڵبژارتن بۆ سەرکرداتیا کۆمەڵێ. پشتی کۆنفرانسێژی حەسەن کوێستانی دەبیتە ئەندامی دەستگەی ڕێخستنا کۆمەڵێ و لە ساڵە لە دویفدا دەبیتە ئەندامێ سەرکردایەتی و لە ساڵە 1985 دەبیتە بەرپرسێ مەڵبەندێ سێ. لە هەیڤا تەباخە ساڵە 1988 حەسەن کوێستانی دەبیتە بەرپرسێ مەفرەزێن پارتیزانی و بۆ ماوەی 40 ڕۆژان لە دەڤەرا سۆتماگ دمینیت و دەگەل گرۆپên پارتیزانیدا. حەسەن کوێستانی لە هەیڤا ئیلونا 1990 دەبیتە ئەندامێ کۆمیتا سەرکرداتیا ئیکەتی نیشتیمانی کوردستان و ڕاپەرین و سەرهەلدانên ساڵە 1991دا ڕۆلێکی بەرچاو هەبوو دە ڕزگارکردنا شەقلاوە و پیرمام و ئوردیگایên dewroberên Hewlêrê û li bajarê Hewlêrê jî şiya bersîngê hêrişên Sipaya Iraqê berawestîto rolekê berçav nîşanda betaybet di her du şerên mezinên Nîsana 1991 da li Korê. Hesen Koêstanî di jiyana xwe pêşmergatiyê da rolekê berçav hebû. Di dihan dastanan da serkirdeyekê çalakbû di nav hêzên pêşmergeyê da û li deverên xweşnawatî û balayekatî û kardoho qendîl, dola akaviyan û bêtwane û gelale û cihêndî û piştî serhildanê jî bû maweyekî berpirsê malbendê çarê badînan bû li Duhokê. Nav pêşmergatiye peywendiyawî bîr û boçûnê pêşmergatiye hingê çinko me du peyraha û peyravekî pêşmergatiye bû, peyravek jî yê siyasî bû, pabendbûna şehîdî her du peyrava pabendbûneka nimûne bû. Pakiya wî, rawiştê wî, karê wî yê siyasî. Her wek me gotî însanekê zîrek bûye çav netirs bû wekî pêşmergeyek. Li çiya şoreşê min yasî. Min yasî çi însanek bû, çi kesekê zîrek bû. Binemal ve xebatker bû. Xudanê sê şehîdaya. Ek şu an Hacî, Osman û şehîdê dawiyê Evilgelwî şehîd bû gotinê Xule Mehmûd genc bû. Binemala wî şehîd gelek dayîne û qurbanî dayîne û her wasa kes û karên wî wê deverê li wê dirkê. Li salan 1985 bûye serkirdayetî. Lê piştî serheldanê şehîd rolekê gelekê mezin hebû serheldanê da. İnsanek bû gelekê zîrek bû. İnsanek bû planit dana. Cihê şînpencê wî yê diyar bû. Nafyeketî, çi eskerî bît çi siyasî bît. L'întîfade û piştî întîfade û ew rolê mezin dîtî li sala 1992 li kongreyê bû endamê serkirdayetî careka dî. مسئول ملبندê çar bû û hingê qewl bû melbendê çar yani vego hêzin bû biryar wesa û biryara serkirdayetiye melbendê çar serkirdayetiya berpirsatiya şehîd Hesen Kîstanî bête badîna. Hingê aştbûnek hebû mabeyna hemî ehzabê berê Kurdistanî da taybetî Eketî Partî ku sinûra vekin bo Êkûdû hem pêşmergeyê Eketî bête badîna û hem yê partî deverê Silêmanî ora baregav vekin. Ez çi bêjim yani kesekî gelek nêzîkî xwe û kadriyekî esasî û serkirdeyekî qehreman me berze kir. Berê nevek niho bû. Wî wextê kaderekî me li Bexda pêwî li berî diket em bû aciz bê me tazî deynan. Me teqrîben taban bû Koêstanî tazî deynan. Taziya me û çi yani em navekî bêjim tazîk wesa keyfa dijmina bêt nexê. Bes gelek aciz bîm. Piştî hingê ne gelekê rehmetiyê Cebar ferman me dît serkirdeye xwe li xweş bû. Em gotê kak Cebar we tûle Hesen vekiran bez dibêje û maalesef rastî jî çi rojan pêşê tûle bizaniye bîne ser li Hesen singê xedireka ne bi sing û sing
بغض ديتر بهاتني قوتك ديتر هاتي أنكاك حسن المنطقة ولا كاتي وانا تشير داخلي دبن أو بجماعة شيران نفيلان دن كمين وتشتبو دينان الأوديو الرايات كاك حسن وشير كان زي مسج رسول مومنت شهيد بو رسول مومنت الأمريكي أمري خودي كر جنازي ويد برايم خليل راينا أم چونه پیشوازیاوی تزانی ام چونه پیشواز جنازیوی و ام پیگ و پرت ام چوینا منطقاوی صدوکان ناچی بو سلیمانی در راست چه بو دست چپه پشتوان چیا منطقاوی پشتوان چیا بو خوما برا گندیوی و فتره قیادای کتی همی هاد بو ام زفرینه سجارتا ام زفرینه و بری و كاك حسني قلت كاك كسرتي اسبوع كيف مين مال اجازه ما بس هل هاتي ما في منطقه سر ما بخواج دمويدي قلت اسبوع كيف مين ام اسبوع مال الديانه والشقلاوه ام قال تونا اربيله مهم تو اسبوع ده وضع خربتي ما بين الكتيب بوردي وضع خربتي الكيري القلعه دزه وضع خربتي دي درسته چون برفر هات اللي هاد نشان سيطرة سر بكن ويري مهم كشتن چه بو وقت كشتن چه بو يدي خلاص وضع ممكن بن اودي دركت كنترولي و ماين الويري والشر بردوام بو برفر هبو لجنة تطبيع تشكيل بو آزاد برواري بو قبل بارتي و يكتيجك فريدون عبد القادر بو هنا دست بکر خوش آکره و چه نزاخو آکره دوی که چه نزاخو حسنی جیک خدا خیلی لیجنه کر و نه چند همش بادینا هاتین و بادینا نمایه منه حسنی جیک خدا خیلی لیجنه کر او جهاد هم پریکا لیجنه و هم پریکا کوبیت سرا منطقه بده امرا می هاتین آکره اول جار خلکی و همی کم کرد جامعه و حاضر بینا هر دو کاشک فریدونی جیک و آزاد برواری جیک كاك حسن جي هني ما الجامعة يكون كنا سري بو آخفتن قلت وان قاتل وان جابين نخاله و تشتي وصلت شنابو يا هند قال موضوعي بفرها ناكن أبى تقوى الورهانة أبى تشيل الورهانة شرب لو كوجيه ناچه بتاكرن هم يا جو وعد داوم هاتينو مالبند لما جواكي خوب و درست بو ام هاتين ندوكي طبعا أبى نهما مثلا هما شو ما ندوكي بي مغرب عمل دوكي نفستين قصر دوك اوات ناف جمادا نكا آسایشه ام بیرم ام ویرن نفستين سحور ماتين ما قد پانزين نكي نسيارا وكي بري ام رامي چون ما پانزين كي نسيارا ماتين قد چينام محافظه وده چی نام محافظه پاشی نه دست ما دابو محافظه هم چی نبره آن نه جماعته برای ما دا زاخ کوب چی نه زاخ خوشی وضع زاخ خوشی نه درسته او برایم خلیجی که مثلا علاقات المال ویری بون اما قرار سرچل قزازی مسئول علاقات ابو اینجا ویری برایم خلیل ام چی ما درست که ویری ام هاتینا لجنه محلی قلتي كاك فاضل جك ايش اوروبا هاتي يتد اول برايم خليل وقت ما قلتي جماعته قلتي كاك حسني قلتي بوش يا مناشنا بيشوازيوي هم بيغم بچين جان تراجو باش تراجي همي موافق بون قلتي قال خوش ولا امر من چنا بيشوازيوي برايم خليل فاضل شنو قال جهشت فاضلي اول هم وقت حسني وركن او حسن قالها فالطه يقول قالك يعني أسوش هذا الدم فاضلي قال حسن يذكر مهم الويلة أو فاضلي سيارة كبر رنل أو صور هاد بنا براية جماعة تويجة هاد بنا براية الويلة حسن يقول بس يعني فاضلي قلت بس كشتن تشينا ببت شو ربع خمون مشكلة هنا جماعة قلت إنه والله كشتن تشينا بس ما قاروا ما عرض نامين يقول مشكلة هنا
کسی که حوصا پیشمرگاتی ده حوصا آزا و قهرمان تشتی دیوی هبیتن یه روشنبیره که گلکی باش بود یعنی سر انده جرا او خودن قلمه که گلکی باش بود جاره که من تقریبا ما هنگی گوار سرهردان در تخست سال نوتو ای که حتی نوتو چاره سرهردان گواره که روشنبیری سیاسی گشتی بود مربند چاره ایکتین اجتماعی کردستان در تخص بادی نکو هنگی از برپرسی راگاهندن ایکتی بوم جاری که تکلیف لیکر مگوت از حس کم تو مد سر شر کوره تشتکی بیجی سمینار کرد بشتنگی لقاء کو تلفزیونی جمع بکر مگوت بوم گوارج از حس کم او تشتی تگوتی بوم بکن ویسین بشتی گوتی دو سرجه مجالی بیدم دو سرجه که مجال دانه هات مقاله که دیر و دریج بزمانه که کردی گلک پاقش دیار بود یعنی نفسه که نویسینه یا باشه بود نویسیرک براستی نویسیرک جهاتی بود آریه روشه بیریج دا گله که باش بود براستی جویده می او مسئول ملبند چار بادین الویرد دو که کد بجن جه خود دلی همی کسا دا کر بود و جماوری همی لانا نبسی یکتی کسا گله خوشته بی بود خلقی گله حجه کوێستانی پڕاستیت بوارێ ڕەوشەنبیری و ڕۆژنامەگەریەدا دەستێکی گەلێکی باڵا هەبوو و لەبەرە بادینان دەستپێکە ساڵێت نۆتادا ڕاگەهاندنا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەلەکە خورد بوو لەبەرێ دبارێ چاپەمەنیەدا پڕاستی یعنی دبارێ گۆڤار و ڕۆژنەمادا لەبەرە بادینان ئەم سەر مەشق بووینە پڕاستی یعنی چ بۆ دەڤەرێ و چوو حتا نافیەتی نیشتیمانی کوردستانیشدا باشترین گۆڤار وی سەردەمی me dertê xist navê govara serhildan ku govareka gelek ya rêkopêk bû babetê lêkolînê ve hatine têda hatine balavekirin û piraniya nivêserê devera badînan wê govarê da kar dikir bêguman Kêstanî Şehîd Kêstanî yanî palpiştiyeka gelek mezin bû vî barî dikir û peywendiyê gelek mikom gel rewşenbîrê devera dihokê jî hebûn rastî کەسێکی ڕەوشەنبیر بوو کەسێکی ڕەوشەنبیر بوو زیرەک بوو بوارێ سیاسەتێدا گەلێکی زیرەک بوو بوارێ ئەعلامیدا حەشی ئەعلامت کرد و نوێسینت کرد ینی بۆ نمونە هینگێ بیرامتێت شێن بژمەتە سەردەمێکی زێڕین بوو ڕاگەهاندنێ نکمە مە چەندین بێژین مەتەن سەرهەلدانمە هەبوو ئاعتیساممە هەبوو پەرلەمانمە هەبوو نەخازیمە هەبوو کۆمەکە هەویدیام بلە بێژین بنەکوکێت ڕاگەیاندنێت پێشکەفتی و تەلەڤیزیۆن و رادیۆمە هەبوو حتا ئەوی بەڕێزی ئیمتیازە یعنی ئیمتیازە جێریدا سەرهەلدان وەرگرت بوو و مەقالەت نوێسین بەرپەڕە یعنی کەسێک بوو ڕووناکبیر بوو ڕەوشەنبیر بوو پشتی هینگێ کەسێکی وتاربێژ بوو یعنی بۆ بە مناسبەك دووبەرە خدەیەکا کێستانی زار ڕەحمە لێ بیت دەچتە سەر مەسرحێ وێ زەردەخەنە خۆ یعنی پێکەنینە خۆ دەستێت خۆ دەکێتە بەریکە خۆدا ودا دەستە پۆتارە خۆکەت وتارەکە نمونە پەیوێت خۆڕستی یەدڤەهاندی و نەدەرکەت شناوەڕووکە بابەتی ینی کەسێکی سەرخوو کەسێکی زیرەک کەسێکی شەم کەسێکی ڕەوشەنبیر كاك حسن وقت الهلال بادين من لقال شغل ناكل يا خالص بوم بس بسردان طاط يعني منيتي ويلي حتى انه يجيك اف برادر ما هو قادر كابن بيجن جي حسن نهات يا داغرتن از بونش نهات داغرتن çünkü حسن قادرکی وصابی لخوبرده بی آماده مرنبی دائمه بیناف بیرو باور و مباده خوب بیناف کرامت هایی کتی دل همون چه که کادری واسا گلکی من به مخابنی و لروژا هفته پنج لسال 1994 چندین روژان پشتی شر نافخوی هات شهید کرن و کردستان جشیان نویین هزری و لشکری و سردمیانه به بحر بو ئەم شەقلەوە بووی مەڵبەندی بخۆ
كوسرتي قلت لك حسني فيتو بتشا تشومان رحمان سيد الشهيد بو مسؤول عسكري نما فيتو بتشاوي إيفارك الدرنجة بتكير راشين كير راشين بانه رجنينا مثلا تبع حرير بيس بيلكي رجنينا ديانا جماعة الشمالات قال ما بون قلت أبد أم تشينا رانيا وبتشي تشينا رانيا وسري جايب كبير تشينا خاري وبتشينا قصر موقوسة وبين خالص سجسر حافظي جسره وتشيل بوشومان إلا وصل مهم كتنا ريكا أم شوي إيوار بو أم شوي نزيكي إيوارك درنگ بو أم بريس بده جهشنا منطقة بريس بده جهشنا شومان سجسري وبيسحار جماعة همي أظني كاك حسن هاتا بيره قوتا كا زور يا بيشمرگي الويره كومبو هميش هوالو دوستتوية گنديتوي وخويناوي منطقاوي ظني حسن هاتا بيره توی فتره دا دیو دی روزه که دوا سیا ماین مهم حسنی سحوال ام چونه حاج عمران چونه حاج عمران بلی بین حاج عمران بانه چومانه ام چون مسئول کمیته او دوی دی استشاره مسئول کمیته نوی مالا مصطفی استشاره بدل گه کمیته ولی حسن راستا و نراستیا ام جد پشت سکنی قلت حسن ایده کی بچی قلت شما حاج عمران قلت والله هي نتشه قلت الريق يا نخوشه قلت السيارة من يا تشوي نهات يفا سيارة من تشوي نهات يفا قلت الريق نقلق خوشه اسنا بينم ريق يا خوش نتشه حسن قلت بازي هاتم دا بتشم ليف برقية انا زفر مبا تابت ولا تابت نبا قلت مسؤول كوميته اوی الشام که پانه مسئول کمیته اما درگه وزن موبیل وکر اوج سیار بو و هم چوی وقتی هم چوی طبعا مسافه ها بود نباید نمده گلک وقتی مقابلی بو گوتی هم گشنه در بندی گنده که شویرت برد چتک قابل آزادی گنده که خرابویه کیمه نهاتی آوا کرن ناوی قابل آزادیه در بندی برد گهنه ویره هندک مروف یه سری گره که وصل نضاف شارعی در بیناوه جاوه و در بیناوه خول وی عرده کمیناله الوالوفا من قلت خباتي قلت حكي لا تظني الريك وانا خوشه صحيح اوش ساعات كنه وقت ديتي ام بورين هما در بينا خدانا وسحكي رمه هندي حتما لقازي ما جكر بس ام بورين وانا الظاني ام وقت من قبادي قلت ام جيك دير بوين سيارة بس ام قهشنا جربه كي بازي سيارت ما مانا بيك و هر پنج هما نزدیکی لوفه باز در باز بو لویره ام هر پنج سیاره مانا پیک و باز در باز بو خلاص بو امی مرش تحریک کرد جماعت اللوفه زفرین بس خطوات شیا نه هما سیاره اول داخلی کمینه بد لویره دانه حتی اخیر دنگی بی نهید مثل اول دفمه اول کمینه دا حتی آخر سیارهش داخل بوی يعني دو سيارات شون حسن شو باشي اس ايكي ديش ديف متاد اور پیچ اش پشت ما قصيصه بو تدابون اور پیچ لويري دانا اوزموبيله دانيت ده حسن فبدي بيكا من ايدين لاند جروزا دانيت ويري دانا سياره بر مره وبر سياره دي دانا اوزموبيله اوصل لو فابو التايرا سينجي دا رخي سايقي سياره تفریش کرد و اما اف مروفه هات نخواره وقتی هاتی نخواره یعنی مدید دسته شهید حسنی یه سر درگاه سیاره و دسته کیوی حوصایه منهاج دنگیوی نبو بس مزدانی بیت شرم عیبه تقی نکن لجنه تطبیع تشکیل بوی چرا نما یعنی همه صافی بوی مزانی یکی داخل که جد کرد که تقی نکن شرم عیبه دستی آیا حسابه احتمالا مبتشوف دید تنقاق زانکیوی کرد چونکی زانکیوی وقتی هول هاتیه
خاک البر بون خاک رصاصی بون وقت دستی هول ملان تنقاق دیکن سحکریجک ویدی پشت خدا عدل فیشک پشت خدا سیاره من هزار نکر که هنگ دیت وکتین بس من اودید وقتی پشت خدا سیاره و پیچه هات خاره نه هات خاره حتی کتی و حتی ویل حضرتش که اول بیشم ازت سینگی سیاره خدا بوم مدگو دیاره خونه من گله جاله و با جماعت جگوتی مگو دیاره خونه خون مگله نم شرابه مگو دیاره خونه سیاره من یک نماته دا هفت ید بودی دا یک سینگی دا به هشت اجازه نه یک نماته دا تا نخواره همی و ید چون نخواره بالا و بوین و مدگو دیاره خونه از مای مسیاره دا حتی حسن مدیتی فویله کتی یعنی مشنی که هست را خود کرد اره والله دیار بو یعنی شهید بونا کستانی اگر شر نگریس نافخو بو وی سردمی از قوه که کادرکی کتیه ام دوشارتی بود ناف باجردا ما کار نهینید که دمامش ازگی دنگه گل کردستان ما خبر شهید بونا کستانی بیستی پراستی یعنی سرارای و همی بارودو خد نخوشید امتدا و بشارتنه و ترسه براستی یعنی کارسات گلک مازن بو یعنی تو نشایده چه تعبیری که چکو دوان بارودو خد خصایت نازک داد تو کسی که سرکرده که کارزمه که ملت کردی که این اجتماعی کردستان پیتویه که زور به هوا توش دست بده برای ما کار یعنی بو ما کارسات گلک مازن بو یا شمیه نخوشتر جی پراستی یعنی شواز شهید کرنا کستانی یعنی زیادتر ام داغبار کرین ام بجین دل راحت کرین چونکه کستانی یعنی خلالی تکیلیامل گلوی دا قد باوری بشره برا کشیه نبویا پراستی و وقتی هاتی و کولج نامفاوض جی هاتی دورا بادینان پشتی دست بکرنا شر نافخو با کار صلحی هات بو بدر که پراستی و الوی دورا او تدا هاتی شهید کرن جی نچو بو شر جی بلکو چو بو کو حوله بدتن زیادتر شر تشنه نگید و نخینا کرده دستی کرده نیت کشتن یعنی اوه بو ما پراستی جه داخل بو داخل که گلک مازم بو یعنی بنیتا پاکش بنیتا هنده کو الدفی رشتنا خینا کردی بدستی کردی یعنی چته گلک یعنی کارسات بار بو کچی پراستی یعنی پیلانکا یا نگریسو یا بیسه که دا کو قد تزره دا نبو خنجرک یا شهرائیل پشتاوی دا اوه بو ما پراستی جه داخل که گلک مازم بو حیف و مخابن هر کس که شهیدت بید نکمه هیچ روژه کش روژه ما داگیر کرد ندانا بو رقمک اگر هم شهید ببین داگیر کرده چی کرد دیکت تو شهید ببی شهید سنگر بی شهید زندانیه بی تو الکیره بی تو شهیدی و او ظلمه بسربی ملتی کتی باشه داگیر کرده لی وقتی تو بی شهید نافخو اوه گلک نخوشه یا دشواره و پشتی هنگی تشتکی دیه هی کسایتی هنده کسا دوباره نابیده با یعنی کوستانی وقتی وک جمارک وک کسایتیک وک ازمونک وقتش نافت چید بلاش و علاش افا تو چل قلم دی در قلم دی داخکه تو جدان هر کسی که کرد پرور بید کسایتی انسان دوباره نابید وقتی او مروف اتبوار نظری دا و اتبوار پراکتیک دا و جیان خو همی بری و ازمونک ورگرتی و خباتک ورگرتی و پشتی هنگی همه حوصا بلاش شهید بید کسایتی امام جلال دوباره نابید با وقتی امام جلال وغرد کرد کسایتی هر قائده که دوباره نابید با کسایتی که زانایی که زیره که همی بواره دا چه بواره زانستی بید چه بواره که دی بید دوباره نابید با او خو گیان هر کسی که لازمه پارستی بید لازانی جبو پاشا روژه بلکی ببیتا کسایتی بس اوید بوینا کسایتی وقتی براکوش یج دست بچن افا ظلمه السربی ملتی
هزار صلاف الجياني ويبن هزار صلاف اكيد سركردي توصا ديرو كتشت كان ومالباطوي هم هردم ديت سر بلند بن بي وديت شانازي بي كان وهواري تيجي هروسا همي هواري تي بحسرت وقت نبيتت بحسرت نبيتت جبو دزدانا بي كسي حساي قهرمان وفي كسي حساي كنت پرور مشتیمان پرور سرکرده که خود بیشن پراستی جه خود دیرو کامرتی خدا کری و حزب خود بمناسبة ريز الصلاف وسنجم عائلة شهيدة ونصر بلندن بشهيدين خوا طيبة عائلة شهيد حسن كستاني وأز بجمانا جيبي دار سرية حسن بردام بن چنگ ربازا حق و راستا ربازا سربلندی و پارستنا کرامتا کرداتیه